Таштақтар мен жашасындықтар барбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү биздин Айбек энебиздин чыгармачылык шоу кеши концертине келген кадырлуу коноктор, азиз меймандар, урматтуу ырыш кооздору, күлкү күйөрмандары, сиздер менен ушундай энебиздин шоу кештүү концертинде сиздер менен жүз көрүшүп атканыбызга Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк айталы. Кудай ушундай күнгө жеткиргенине, көргөзгөнүнө шүгүр. Энебиздин концертинде кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Шашып калып келипсиздер сиздер менен биринчи. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы отурасыздарбы? Негизи жаңы жылдын алдында ушундай жакшылык, жакшы самай, жакшы маанай менен ушул сиздер менен жолугушуп отурабыз. Негизи жаңы жыл жакшы майрам. Мурда жаңы жылды башкача майрамдайт элек. Мектепте окуп жүргөн кезиңиздер эсиңиздерде болсо керек. Мектепте окуп жүргөн кезде эмне дейт эле? Эжелерибиз айтат эле. Шакекче жасап келгиле дейт эле. Шакекче жасап келгиле, мектепти кооздойбуз дейт эле. Шакекче жасап келет элек. Азыркыларга жакшы болуп калды. Азыркылар жанагындай салют тап келип атып берет, же болсо да баштармай кылып коет, же болсо клей менен жабыштырат го, мынтип, клей менен. Биздин учурда клей болбойт эле. Şu kızıl, kök, жашыл барақты жасаш үчүн дагы бир 4 коробка карандашын башын жейтилек боеп отуруп. Анан жабыштырганы келгенде эмне болот эле? Клейдин ордуна эмне болот эле же? Камыр анакем, молодец, камыр. Апаң камыр кылып аткан жанына отуруп турат эле. Ушу суюгураны алып, апаң айтат, "Мынягын өтүп алып, мына ошагын өтүп чаптап турат ушунда." Мектепке келгенде эжебиз айтат эле, "Классты кооздойбуз, жылтырактарды илгиле" дейт эле дагы. Бирден жылтырак мынчадан кебес берет эле, пакта берет эле. Шап пактаны салып алып, эжекең баш болуп. Паталакка жабыштырып коет эле. Жылтырак шалаңдап, мынакей. Жаңы жыл өзгөчө эле. Азыркы мектепте окугандардыкы азыркылар башкача экен. Жаңы жылга мынтет экен. Мага мындай кийим алып бериңиз, ак кийим алып бериңиз. Мен үстүмө ак кемсел болсун, анан көк калгатке кийим. Биздин учурда андай болбойт эле, бечара классташ кыздарда. Эсиңиздер, булардыкы карабы, көкпү, главный калгатке гамаш болсо болду эле, кете берет эле, бечара. Бая гамаждын тизеси чыгып аркага айланып кеткен мынага. Шоңынча барат эле. Эркек балдар бизде эсиңиздерде болсо керек акелерибиз, мындай үстү кайыш тумак болот эле, эмне жерге маккам кылып байлап туруп. Эки жекесине жылтырак тыгып берип койдулар. Болду ана сен менен аясат ошо жаңы жыл анаке. Биздин учурда Аязатага ишенчүбүз. Аязата келет десе, Аязата келет экен. Азыркы балдар Аязатага ишенбейт экен. Мен бир жыл балам мектебине баргам, Аязата кел. Бечара Аязатаны 4-5 класстын балдары кар менен уруп көчкө те аңтарып көтөрүп ойноп жүрөт Аязатаны. Биздин учурда башкача эле да. Аязата келет эткенсе, Аязатаны күтөт элек, Şu 4-5 класста окуган балдар şu Аязата келет деп күтүп турат эле. Мына браттар силер деле бир 10-11де окуган балдар элеңер го, şu булар деле лох болгон экен, ушулар деле чыгып алып күтүрөт экен. Аязата келет ошо жер. Аязатаны күтүшкөн уну. Азыр Аязата мурда Аязата келет десең ишенет элек да, азыр Аязатага эч ким ишенбейт экен. Аязатаң да кафирис болуп калдыр азыркылардыкы. Bir kişineki bala Aязата кат жазыптыр. Aязата жаңы жылда биздин үйдө наристен үнү жаңырып турсун. Биздин үйгө наристеп келип бер деп кичинеке бала кат жазган экен. Aязата шүмшүк жообун жазып өттүр. Болду брашка, апаң жөнөтүп бер деп. Мына жаңы жылдык корпоративдер башталат эми. Кудай берсе, жеңелер ошого даярданып атасыңар. Сумка, косметикаларды даярдап, машинанын күлүшүнө, запчастына караганда ушулардын косметикасы көп го. Сумканын жарымынын көп ушундай жүрөт. Өзү бир жака барганда дагы капа болбоңуздар, мына апаларыбыз сиздер эмес, мына кийинки поколение биздикилер, эмнекте отурабыз го. Тойго кечеге барганда биз şu ayallarыбыздын айынан кечигип барабыз апа. Биз силерде болбой калганбыз мурдагыдай. Эмне аксакалдар отурасыңар, силерде ол аял башкара албай калганбыз биз. Азыр ушу бир жака барыш керек десең, дейт. Сериал деген бир бала чыккан. Жана Султан Сулайман бүттүбү ушул. Бүттүбү бүтөлекпи? Ушул бир оору болду айланайын. Биздин айылдын аялдары 90% Султан Сулайманды көрөт. Şu
bir seriyasında İbrahim Paşa degen ötüp ketkenken bizdin ayılдын katındары 90% kök kiyip aldılar. Bir iki jolu Kur'an okutuk şokşu, pamayımçı. Sultan Süleyman, menin gelinçegimde oşonu göredi şu. Bir günü gelsem şolokta uylap algan, tınçılıkı mine olsam ayta albayt, şolokta uylayt. Oylanıp koymuş ben, Kuday jalap kayın jurttan bir öjerim ketken bir dep koyam. Hayt, atası ölgöndele uğuzatka haytçı desem mintet. Küremdin ballarını urdap kettir deydi. Bunu tragediyani qarap koy. Menin balam menen kızımı sadikte vaşpitalınsalar qarayt, men katının küren baldarın qaraşadıkın şerde oturup alıp keçko şerde. Erte menen jumuşka ketip barabıt aytasın o. Bugün saat 5'te. Aybektikine saat 5'te toyga barabız, üy toy kılıp, uul toy kılıp, dayar bolgana deseng, şunşi oturup alıp, hı deydi. Saat 5'te gelsen, bardık nerse unutulgan serialga girip ketken burcu, serialды görüp oturat. Girip gelip aytasın, saat 5 boldu, bolbaşın deseng, hii deydi, hii de, oşonda es deydi. Apalar şarga gelgende balarыңыздар жана кире бериште, байтынка чечкен жер бар го, ошо кичинекей стул бар болуп эсиңерби? Ошол биз үчүн коюлган. Ошо наркы кийинкиче отурасың ошол жерде. Ошонун эски патинкесиндей болуп, ошону карап коюп, ошо наркы үйгө келет, берки үйгө келет, аякка келет, бияка келет, ана жиниң келип кыйкырат. Болбойсуң бе? Bir saatten beri kütüyorum. Kara otu öğren be deysin. Desen mintet. Bunlar oğayla bir söz meni öçürüp koyt bizde. Ne deysin araşanda? Ya. Mintet. Anda barmayın, barıyorsun para ver deydi. Öldü. Anda barmayın, barıyorsun para ver. Çalgız para almayısın, uyat. Barıp alıp, katınım ölüp kalgan sen işenmeydi. Sen ömürü günü görgön. Ha, murda apaları zannet ayta albaydı la. Anda barbayım desem ne deytiler apalarız? Kanday barbayım? Barbaysın. Borusun barbay. Çambaşka birdi jegende ne apalar? Aldığa çıkıp jene galoşu joldan giyip ketetiler. Get bırak joldan bilen girip ketetiler. Munake bizdi gireşin. Anda barbayım. Kaysıl göynögümü giyeyim deydi. Aylanayın, şifanyer tolu uşulardın göynögü. Şifanyerge, ayaldın göynögü tolup kalgan için beçara erkektiki şifanyerge batpay, içine batpay. Şifanyerin eşiginde kırında ilim durat nerede? Oşon için libo erkek toyga barganda görgün, libo erkekin göynögün jelkesin bir ton koyup kotarıp jüler, bir 2 saat oşo jayılıp ketkiçe şöyle. Kötörülüp kalgan. Eşikte durup çıkıp etken ne onu? Kaysıl göynögüm giyip baram de şu. Akır barbayım desem ne deysin anan? Anan jaldıraş gerek, ballar gerek, toy kılıp baş gerek. Keçirip koyacağım, maçım gelip kıykırıp kalan. Geçeyim, cürüm barıp koyacağım desen. Koyacağım, geçirip koyayım, maçım gelip kaldı, akırın paltosunu ap koysan. Nitip koydu ko. Bir yağında bargısı gelip ölü bile atat narağında. Paltosun giyip, alıp çıkıp maşınanın canına gelgenden keyin maşınaga oturguzuş ölümde bulardı. O şehirde bir butun salıp, bir butun salbaşı jarım göçük olup turat şehirde. O şehirde. Bunu şunda eşik menen putqa bereyin deysin. Katınыңı toyga kayşit verip barganda daha uyalasın bundan da esip barganda. Akır aldaysın o, bunu putun salı olacak. Eşikti düp et cevap durup. Akırın maçtanın arasında ötüp dağı. Bagajdağı kardan alıp. De ooo rüşkür olat beçara erkek. Maşınaga oturup durup maşınanı ot aldırabız go. Maşınanı ot aldırganda bular maşına menen koşa ot alatın. Maşına durun la 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 çıkıdır. Sözleri mineriңe ötüp geldi. Kulağına tıkılıp batmaya kala sözleri. Oşonda iki oğuzdan bir oğuz uç sözde ayıp duruşasın. Ara biz menen, mindet bular, mindet. Seni menen jaşağını jakşılık görbedim deydi. Allah. Seni menen jaşağını jakşılık görbedim.
Ha, mine buga çeyin jakşılıkты koşunadan görüp atasыңар, kayaktan. Hiç bolsa cumasını 2 jolu jakşılık görüp atkandırsыңар. Şey maytayın degen meş bolsa bir 2 jolu kurgoy kalıp lagman alıp berip atkandır ha. Sen menen jaşaganan jakşılık görödün. İçi dartın içinde ketesin. Ras boldur özüň tagaňy bilip alsap koysun içingen. Ayta albaysın sırtыңan. Şu restorandın aldına var, şu Jallat restoranın aldına gelip tokta koça kavağı mineriге düşüp atası can ölgöndey bolup gelip toktaydı. Şunu. Bizdekiler şunçalı aktrisi bolup kalgan. Maçlardan çıktık. Restoran tepkiçin attağında özgürtü. Şunu gelip toktagan. Restoranın tepkiçin attağında. Bunaka. Restoranga girgende restoranın siveti menen, люстрасы menen koşa janat kalar. Jark deyt janele. Jark deyt. Toy neler menen. Jasыңар toy ötpösün degende. Çoç kötesiňe biröňü gatynap gelip aldy mene belede. 2 yaşta turguzup alıp kuttukta süýlegende ölüp algyn gelet go. Mintet 2 yaşta. 2 yaş baktılı ulgula. Biz gökçöp uruşpay ıntımak jaşagala degen bölüp kalas. Şoň üçin urmatly aýal zаты, aman bolуңуздар, hiç kaçan karvaňızlar, arwaňızlar, tüýşüktün bary Hudaýym sizlerge bergen, jakşy bilebis. Hiç kaçan betiňizlerden, yüzüňizlerden jylmaý ketmesin. Rahmat sizlerge. Eliza Kuşbakova. Pınarı Kurbanaliyev ağayız kararşılıklar Pınarı Kurbanaliyev. Eliza Kuşbakova Alparat Tüzefirdi kaçışıp etkile dedi ko, ne özleri çok bular. Bular meni çakırıp alıp özleri. Tangal üstü olup atmayı tovağıldım, Çay pay verevken de gelsin, kakayıp. Anamdan ki açka koyup koyganım nesi? Tüzefirde tüp düz bol çıkışımız gerek. O de. Tüp düz. Tüp düz turuşumuz gerek ha? Anasında, şurasında. Tüzefirde. O. Kıyışık bol kasap olmaya kalattı. Anda kıyışık efendim. Ay ağışkalar gelingер bey. Жақсы oldu hazır. Мындай кылабыз hazır. Кечке мал берүүбүздү баштайбыз. Азыр мен кагаздарымды алып келип растап алайын. Азыр мен дагы бир сыйра карап коюп алайын. Даярданып туруңуздар, азыр түз эфир болот. Кечке мал берүүсү болот азыр. Даярданып туруңуздар, азыр келем мен. Keçke mal deybi. Az keçkurum bolup kaldı o. Ошондой экен. Муну мен жаныма жакыныраак тартып алайын. Cıldırıp koy, beri kan cıldırıp koy. Bol. Жанымда отурсун да. Öyle tırgansın tateli. Oş ягын ойлоп атам да мен. Bildim o canıma cıldırıp olay. Stulunda açıldırıp koy, stulunda. Aynen. Sır ver. Görüp at ha. Sır ver. Oldu. Otur öyle mi? Kaçan baştan tekende çıkarttı. Birinci olsun otasın bu. Birinci jolda. Ben 12 yol çıkmam hatta. 12. Ama göt çıkkam da Tüzefir'de. Ошо сен телевизордон көрүп, анан мен да чыккым келип келдинден бака үйрөтүп турасың. Bir çıksa çıkıpız da mine atasını görü. Çıkavuz Tüzefir'de. Çıkıp çıkıyoruz. Азыр мунуга келгендечи. Ana Sado bir çıraylı kızı. Жакшылага кырганы. Ay, кыйгылчы. Ağışkalar hazır мындай кылабыз, акырын сүйлөйбүз. Эфир башталат. Камера даярбызбы? Даярдайбыз, азыр эфирибиз баштанат. Азыр кечке мал берүүсүн баштайбыз. Түз эфир болот. Кызым, сен баштайсыңбы же муну баштайбы? Же мен баштайм? Bunu sen başlayıver. Эми мен. Sen başlayıver. Ким баштайт? Мен баштайм. Сен баш. Муну баштайт дене. Anda ben başlayayım mı? Жок, муну өзү Ay, баштайт. болду, акырын болду. Камера даярданабыз. Азыр эфир башталат. Tuz gerek mi? Ооба, азыр түз эфир. Tuz kakay. Ай, ауышқалар. Жоқ, мына еркін эле отура бериңиздер. Түз эфир. Ооба, еркин эле. Камера даярбызбы? Даяр болгон болсок, анда эмесе эфирибизди баштайбыз. Даярбыз, ауышқалар. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Жалал Абад мамлекеттик теле радио компаниясынын кечке мал берүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Албетте бүгүн биздин конокто, эфирдин коноктору боорду эзген көп жылдан бери кемпир издеп жүргөн бойдок чалдар. Баха жана Айба Аксакал болмокчу. Ай, Аксакалдар. Мына эркин отурабыз, түз эфир. Эркин микрофон берилет албетте. Эми Баха жана Айбачал бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиздер. Мындай кылалы, эми чуу дегенде эле сиздерге
камдаган суроолорумду бере баштайын да. Атайын эфирге келип атасыздар. Анан кийин көп жылдан бери эле мынтип кемпир издеп жүрөт деп угуп атабыз да, сиздерди жанан бойдок чалдар аталып калгансыздар. Мындай кылайынчы. Кемпир дейсиңби? Биз кемпир издеген жокпуз, Кемпирди башыңа урасың ба? Апшатан 96-жылкы кызга үйлөндү го. Айтып атасың. Ага караганда мен жашмын али тыңмын. Ай, азыр мына. Мага бир 2000 болбосо да 98дер болсо болот. Ага, окуй. Ура! Айбак Сакал, сизге суром да. Мен угушумча үйлөнөм деп көп жылдан бери кемпир издеп жүрөт экенсиз. Анан ушул жоопту сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак кандай болот? Теле көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Кыз алам деп жүрөт бул, апай. Sen kızsınбы? Bilmedim bak okuyor yani ben. Ben kız alam. Albetti. Hey, özüne ele karabaysın be. Hey, sen boşsun bu. Mına bizden gidebildi. Aybaçal. Hey, azırcı. Kempirdin kızım bizge gereği yok. Biz açık ayış gerek. Buna tüzöpüde ırdayımız bu. Ne kılavuz biz? Oşanı. Mında kılalı. Aybak Sakal. Mında kılalı. Kız izdegen жүрөт экенсиздер сиздерчи. Кыз издеп жүрөктөн чыккан жакшы ырлар жаралат эмеспи? Эми ушундай бир Айбак Сакалдын бир ырларына күбө болсок, теле көрүүчүлөргө бир жакшынакай жагымдуу чыгармалар тартуулап берсеңиз, Бакачал аккордеон менен коштоп берсин. Сиз гитара менен. Айбачал. Австралияга барганыңда ырдагансың го? Австралияга качан бардым эле? Şimdi bas barıp gelevizde Avustralya'ya var mı tatıngalığa bererine. Ошондо ырдан ырдап берсеңиз, Үйлөнгөн кандай сонунда, Сиздер үчүн Айбачал. Ama ошону ырдаганда австраликтар жаман кол чапкан эле, Katı çapkan, katı çapkan. Ошону ырдайм. Мындай кылабыз. 1, 2, 3 дегенде баштайсың, болуптур му? 1, 2, 3 деген. 1, 2, 3 дегенде баштайсыз. Анасыған 3, 2, 1 де отам mı? 1, 3, 2, 1 болбой калат экен. 3 de otam mı? Sen айтасың менби? Men aytam da. Sen айтасың. Sen baştaysın. Sen айтасың. Men aytayım bul baştasın ha? Siz айтың Айбакчал Аксакал, Sen siz başlayın. bul айтат мен баштайм. Ben kara. Кана баштайсың. Кара турам, Ben kara. Ырга көбүз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Дегенде башташ керек пе? Başlayıversen şimdi tegeni pegeni. Азыр баштайбыз. Azır başlayız. 1, 2, 3. Ya uylanıyor kardeş. Ay, Ayбак Сакал. Кантип? Ne oldu? Стоп, камера, стоп. Başынан. Ey. Акой, ey. Түзө бир болду, Аксакал, жүрүң. Ай. Акой. Каяктан да чакырды буларды, билбедик. Başlayın. Айбак Сакал, ай. Келиңиз Айбачал, келиңиз. Камера, стоп. Айланай, буларды каяктан да чакырды мени. Ай, Ой, мындай немеңер бар, эмнеге чакырдым экен? Болду эмне? Кел, отуруң. Айнанайым, Кудай сакта, Кудай. Айлахын, Кудай. Siz çocuk ötkünüzde düz oturun gelin. Meni görse özüne gelet de bul. Oy, Kudayım ay. Kalktan da çakırdı bular day. Geliniz emeğe Firuz'da başlayın. Ne oldu? Karşıdan kalın. Hapşatan o ayılda kalgan şeyler televizyondan görüyorum dem. Hazır ne oldu? Ayбак Сакал азыр телевидениедебиz. Men ırdagandale sen çekilip turup kettin o talman karmap. Sen mine ırdadın hazır taptır. Ötüdün adamdı. Hey! Ne çoşup ettin mi? Mine ırda oradasın sen. Aksakallar ırdı başlayla Aybaçal başlasın. Nereden başlar atken surat çözsün. Kanday ile? Korkup dele kaldım ben nereye? Üylengen kanday sonunda. İyi. Kamera dayarırız biz başlayırız. Neler üylengen kanday sonunda böyle başlasan ya boklar mı? İyi de aytmayınız Aksakal. Obrazga girip ketem ne?
Жоқ, жоқ эле баштайбыз, He. Даярбыз, анда эмесе эфирибиз башталды. Теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн Айбак Аксакал ырда бермекчи, кабыл алып коюңуздар. Başlayalım mı? Кана, келиңиздер баштайбыз. Hey, pes çok jön ele orada. Bol. Bilen kanday sonunda devre. Tele Ketçi. devre. Баштадык. Janağında ya 1-2-3. Bilek üstü başlayız. Boptu mu? Ketçi. 3, 2, 1. Ey, sen ben ne ağzından geleyim mi bundan? 1-2-3 demesin, sen 3-2-3'de otarsın. Мен эле айтып койчу, келиңиздер. Кана Sen кетип баштайбыз. 3-2-3'de dinle ben miyaktan gele turam olup kaldım da. Атан улук. He. Кетип баштайбыз. Bana. Ayt sen ayt. Мен эле айтып койчу. Кеттик. 1, 2, 3. Үйленген қандай сонunda бардығы болот тойыңда екі айша жырғап жасайсың подарка түсіп тойыңа подарка түсіп тойыңа тұрмышың есек арабаңы үйлендің қалдың бәләға ой қонып секин қарасаңы boş kalta jatat canımda Айга окуя. Durmuşsun eşek arabanı Üylendin kaldın belaga Oy konup şekin karasanı boş kalta jatat canımda Ay 2-3 yıl ötüp aradan sululuk çok vapşe karasan Dilleri buğday kurugan Sözleri saratan Öyle. Ot bulup küyüp aratam Durmuşsun eşek arabanı Üylendin kaldın belaga Oy konup şekin karasanı boş kalta jatat canında Durmuşsun eşek arabanı Üylendin kaldın belaga Oy konup şekin karasanı O çöntöktür boş baka Öyle. O bayağı pense kayır koş Atan görür. Karmaşık jatat canında İreket jatat canında Anakonda jatat canında Bozkalta jatat canında Ай, рахмат. Айбай чал, айбай жакшырды айттырбайсызбы? Жаман жактырыңыз айбай сонурду айттырбайсызбы? Талантыңыз ашкындай берсин. Айбак Аксакал, рахмат. Эң сонун ырдап бердиңиз. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жаныбызда турган Баха чалдын да талантына күбө бололу. Эми Баха чал, сизге суроо да мындай суроо. Мына көп жылдан бери ар кандай чет мамлекеттерге барып келип атасыз, ырдап келип атасыз, өнөрүңүздү элге тартуулап дегендей. Эми сизге суроо да, жакынкы күндөрү кайсыл мамлекеттерге барып келдиңиз? Ушу чет элде. Жакынкы күндөр, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кысача. Sen Ali'de barbay koydun ko. Moskva'ya varıp geldi. Moskva'ga vardı Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, теле көрүүчүлөргө. Putin özü çakırdı. Özü çakırdı Putin Gelip gitti dedi de. Hı. Bakaçal bir gelip gitmeseniz bol bol dediler. Sıralar boyunca bardım. Kreml'den toşuvaldı atan görür. Putin özü toşuvaldı Bunun faiz koşuğun bir çaykanası var ya Moskva Kreml'in canında. Canında O şeyde çay verdi. Putin Putin. Çay verdi usul naraka meraka sarpıldatıp çaydı içi vatağız Putin'e koyur. Bir malda bir casbala naraka meraka Türk'a öyle çay taşı vatkan. Hem kızmatkeri vardı Ya kim ana vala desem? Medvedev değil. Medvedev çay koyup durdu Çay taşıp çay koyu vattı da Medvedev maga. Sağa kuyattı sen o Taza vaga çıkıp geleydi de eske çıksak. Sabah orada bir çay kaynatıp atar. Anam Putin'den suradım ya onu kime?
desem Zirnovskiy deydi. Koyucu ne içinde öyle. Жирновский саморда. Yok kızım Zirnovskiy Kaynatar. samurda çay kaynatıp Ana Putin suranıp kaldı. He. Bakaça siz de matağınız ketken davnöle. Bardık caka. Ova. Anam bayağı bir ürdü da bereyin deyip bayağı. Canız koçkortları var o. Kaysı? Bayağı neyle burkurap bozdayı Otoy berge. Talantlı süygündür nesin demin degen bir ırı. Kadir mı? Bazardan kayıttı, bazarga get otam degen ırı var o bir. Bazardan kayıp kalgan kezim benim. ha? Aa, sen turayt otam. Nele dağı? Bağlasın, Bağlamasın. Başka biri barkındı bilgen dedin Esin esin demin. Elektrikansın. Hey! Ozanı da verdin. Beylanda Kanne, baka çaldın Kırgızca mı? talantına göv olur moto tele görücülür. Kırgızçadın mı? Oruçlar da verdin. Nameşte olursa kotorur. Biraz kotorur. Sen oku bak ey. Öte vereyim mi? O sonurdan. Beylanda gönlünüz izledi buralı. Baka çalgan. Ana. Не грусти, не плачь, моя душа. Я уже ушел с базара. Кто-нибудь ценит, кто не ценит, кто знает мой авторитет. Кто знает мой авторитет, он знает, кто хо-хо-хо я. Кто-нибудь ценит, кто не ценит, кто знает мой авторитет, кто знает мой авторитет, он знает, кто хо-хо-хо я. Ой, рахмат. Рахмат, бақақ сақал. Азаматсыз бара келді. Orada versem çaylardı, kuyu başladı, demde barcık yettedi tartıp. Cana faizde. Faizde. He. O tez gelip durun tep, He. beni çalgız samolyotka salıverdi. Putin öz salıverdi. Depart kılıp dur böyle salıverdi. Canağı özü çalgız salıvergendi depart dep koyuyorken. Depart. Ay. Züktör, kızım. Züktörün arasında bılkıldan bir cümsak gele tükesine. Ay, düse. Anda Rusya'ya varganda depart bol gelişkireyken ha? O da. Sen hem giyinkinde aparam mı? He. Yakarsın depart bol. Ya o sen gel ha. Samolyot to ikos gelel çıkın Ova, arasında. sonu ne? Sonu kızım işi kızar. Рахмат. Эң сонун ырланды талтурап келип сиз департ болуп дегендей жылуу жумшак эсен аман келип алдыңыз да Кыргызстанга. Мынакей Бака Чалдын талантына көп болдук. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз кайрадан Айба Чалга суроо берсек да, Айба Аксакал мынакей кыз келиндерге арнап бир лирикалык ырлардан дагы жаратып тартуулап келатасыз да. Ушундай бир лирикалык ырларына да бир көп болуп койбойлу анда эмес, урматтуу теле көрүүчүлөр. Айба Аксакалдын кезек. Лирика ha? Kızlarga Кыздарга арналган лирикалык ырлардан. Hey, ben senin programın kara dilemen ötüle yürüm da. Sıratla kara vuruyor. O aktay kağız görsem de öşergem da gözmen şaşırım deyip. Meyli, albatta. Ben azım da kılayın. Da işte olayın dağı. Kızlarga arnalgan ırların var koy, solardan ezip koy. Ova. Ova. Uzun. Gel aytçı uzun deve. Gel uzun ele deve aytçı. Obrazga girip Sen gidelim. o ıldıydan alıp çıkarsın da uzun deve. Ya hanım buldum münaktan da nereden geçe öyle? Obraz menen Obraz айтчыдан Putun var hem be, putun var. Putun koşa da. Ha, bu başlayın, başlayın. Ha. лирикалык ырларга көңүл бурабыз. Hadi deme kıl var, este var, este var. Uzun kızga üylensem Ha. men kıynalıp kalam mı? Tamam, görü. Öğüs için betine Ha. şartı koyup çıkan mı? Tamam. Agari çıkıp alsam betine kaşındı birden culan mı? Vay atadı. Ya kanday kanday. Аябай сонун экен. Дагы. Dağı mı? İyi, дагы. Hey bak kodalar kayan var da. Мейли анда. He. Koda kızga üylensem Ha. vakıtıma cetem be. O ata ha. Tevele alıp baykavay.
мен қамалып кетемін деп қорқам да. Қандай екен? Жайлайын да. Қиын жазат қызым. Қыздардың узунунун делеги, пасинин деле көңүлүн калтырбайт экен да, Айбай Аксакалов. Рахмат, рахмат. Анан дагы бир талантты ушул баягы тоо, таш, айыл, патриоттук ырлардан дагы. Албетте ушундай патриоттук чыгармаларда ушуну лирикалык кылып бир чыгарат деп уктук эле. Айыл тууралуу ырдап берген. Айыл тууралуу, Айыл? Абышне. Патриоттук чыгармалар сиздер үчүн болсун, Айбай Аксакалдан. Айылды бир эште болобуз дагы. Дагы кылып туруп. Айылга келди ит атар. Тереге чыкты көк мышык. Сүйгөнүм сени эстесем, көзүмөн агат шилекей. Атаны окуя, Кандай экен? Сонун чыгарма турбайбы? Кызым bunun шилекей без алмашып калган окшойт, а? Шилекей алып кетет. Мейли, жакшы чыгарма экен, жакшы чыгарма. Философиялык сөздөр булар. Сону жазып. Азаматсыз Айбай Аксакал, аябай сонун лирикалык ырларды, анан патриоттук ырларды жазат экенсиз. Талантыңыздарга күбө болдук. Эми мындай куттуу студиябызга дагы бир жолу кош келипсиздер. Мынакей. Болдубу? Мындай кылалы, сиздерге эми эркин микрофон, элге болгон каалоо тилегиңиздерди арнап кайтсаңыздар. Айт. Эркин микрофон дейт. Айт. Эркиниңер кандай? Бошпу мындай кеңири сүйлөйбү? Ооба. Сүйлөй. Короче, Уятай, 80'den ашып кетти. эркин деди. Кеңи окшойт дептим да. Жөн эле сүйлөй, короче, мароче. Акшадар! Көрүп атасыңбы? Мына мен чыктым, кашам көр. Болду. Ишенбейт. Болду. Кызым айт. Болду. Айбай Аксакал, рахмат сизге. Бакачал элге болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кудай кааласа дагы келип чыгып турабыз. Келебиз. Ар көрүп болбосо да арайда келип чыгып турабыз. Тынч болгула, кыргыз эли жакшылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Аллаху акбар, рахмат. Рахмат сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүнкү күндө Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясынын кечки маал берүүсүнүн аягына чыгып олтурат. Биздин коноктор Бакачал менен Айбачал болду. Сиздерге терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Кайрадан ушундай жүз көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Стоп, камера. Болду, айнанай. Майнем.